Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Ajman Kumel Kam Suwi-Suwi sinyo siakan Basilan TV. Balikan TV Rahu me kahalan bakas majumatu dalam lahat Basilan di Ilewin. Si Oktober 2020 ruisab. So maananen eleo salasah inian. Tagnante balitaten pasalanin eta sigyo si Barangay Maligi di Ilew ini dwalu amban takas amban kabusuhan si Isabela City. Ko ini el ni asaw dan buah amban walu oleh yene makaligtas amban kabusuhan. Semoga tasigyaw do balik lay si Barangay Maligi kainusanan na istorya mga amalaihin gini kolean sa tasigyaw newe me military dalam lahat Basilanen. Maananen ang banin ni walu bakas mapaligtas matuuhin, telungan ni mamatayin, duk dua isab tasigyewin. So maananen lime ni kemon, duk telungan isab gapit kaswa sampai kuituinin. Pasunod balitaten yene sa sakatan Haji Soy Barangay Libog, aksidente di Ilew, lay si Barangay Sentral sumisip, lengan dehap buli-buli. Balitalungan sa dialamin ko ene Haji Soy do kamanakan ne do Kapten kaum air ko ene Saddam Janal Hatib. Alhamdulillah amban information te dote di Ilewin ga isab niya ini-inere. Demikianan di Ilew nang buak isab mawafatin tinimbak si Tong Sengal sumisip ini nan peeng Ma'mun Asjad duk gay pikatauhan yene bang sine manimbak yahin. Demikianan isab may bangsa tebi amban lahat Manila bakas keletan men lai labi se enempu pinapole se ko itu tinabangan may Coast Guard dalam lahat Manilain panutan delansahin patahala se di Ilew amban yene Manila seksiam duk telumpu sangemin. So maknanen si elawinin tek kane si itu murah-murahan atau kan tapit ni se tek katu sikite. Panutan din ni kapal Gabriela silang Philippine Coast Guard. Maknanen kapal may Coast Guard ini panuhutan dari atau akan manuran siyahin. Magsukur si may Coast Guard dalam lahat Manila may bangsate magtabang-tabang bangpain tapapole may kemon bangsate makialetan malaihin. Dua ani hadja si kita mi matunang pain ga isab niya may ine-inere kemon mamoli mapito haplahat te bakas makiletan yan. Nambuha man pag nakuraan Coast Guard lay dalam lahat Maynila. Ko ini bangsate yene amban anak yakan. Ko ini Sir J. Elling Coast Guard anak yakan dalam lahat Basilan. Binisita ro ba ene nambuha amban gobernador te dalam lahat Basilan hap office ne mismo dalam Isabela City yene Capitol. Duk hadja siya tapag bisara duk kene gobernolin atawakan supaya siya tapag isun-isun bang sa inge makahap may bangsate dalam lahat Basilanin. Damikianan di ilaw ni overshoot truck si Danit Puntukan magtos tabap hospital yene driver nen. Inenan si Nabil yene magdriverin. Demikianan si Lamitan City Barangay Sengal ng buwa amban luma lukbu sa baba niya ni may ulam duk baliw atawa kandunok mapalabay-labay miyaan. Daka mulali bangwe news 10 bita amban atawakan ko itu bahunia buha penian di Ilew pe ko ini binisarako sa daluhan balita lay binalikan hadja inin pe gagite tag balita di Ilew. Murah-murahan bang niya news balik bang pain aktualan tene yene may balita ten bang gayro kita bisi pege karusaw kabisan ko sa di amba may balita inin.
Puasa mani magsukol si Kaam ini mamayam si Elew inin. Bangga pe kam tapag follow si Facebook page ti mag-follow ni Kaam tabo kung bi-follow diawa yan. Atawa kan bang kamayam si YouTube bangga pe Kaam tapag subscribe tabo kung bi-subscribe diawa yan. Duk demikian yang tabo kung bi-notification bell na yan supaya Kaam update si ina balita te dalam lahat basilan. Simi mag-comment si news yakan basilan TV yung ngayon hajalo tarasaw si news. Magmaap Kaam bang pain murah-murahan si pasongan taon tuloy ito yan salbisyo tainin ujud pahatol pahat sa iyan bahu mag anarin masin hadja ekka kamalite duk ekka samyaan kakulangan te sa insyaallah taala po sa mani pabalik ko salamin si Kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.